سلام علیکم بچه ها، با شما باز انیمیشنیک است در درسی آخران اویدی اگزل. یعنی این معنای اون رو ندارد که بعد این درس ما با شما دیگر درباره اگزل صحبت نمیکنیم. به هر حال بیان این درس رو سر میکنیم. این که برای نامودن آخران درس است. در این درس درباره پچت کردن صحیفه لیست اگزل رو با شما صحبت میکنیم که با کدام اصول ها میشود اینجا چوب نمود و با چخه میخوایم که باشد با چوب وارد میشویم. پچت. خب از اونجا از سبک برنامه من کمتر برنامه ضبطی که پیشکش میشود این رو چی میکنم میچسباند. خب دکمه‌چه بالایی را که میبینید پچت است. این رو جکن چند صحیفه که داریم همه اون رو پچت میکنم. خب قسمی برای کپی چند نسخه که ما باید چاپ کنیم آن رو میبرم و قسمی پرینتر اینجا رو ما پخش میکنیم. چند پرینتر که داریم یعنی انتخابی پرینتر از اینجا میشود. настройка да анамин напечатад активния листи. این راز من با شما میفهمونم چی هست در داخل این. در اینجا هست напечатад активния листи, напечатад всю книгу, напечатад выделенный фрагмент. اینجاها را این خیلی میفهمونم که ما یک چند لیست داشته باشیم در خود اگزل. همه آن لیست ها را ما میتوانیم که انتخاب کرده. مثال میگیریم از این ما به اساس برمیگردیم. یعنی اگر ما چنین صحیفه داریم در قسم پایانی نگره لیست یک نویسندگی است. ما مثال میگیریم داریم لیست 2 باز مثال میگیریم لیست 3. هر یکی آنها باز در داخل خود با صحیفه ها جدا میشوند که اگر ما اکتیو این لیست رو بگیریم چوب دادن همین یکی از لیست 2 باشد لیست 3 باشد یا لیست 1 باشد یک تای همین ها با چوب میروند. اگر از اونجا ما اکتیو نیم مثال میگیریم چی رو انتخاب کنیم بسیار کنیگو را همین همه لیست های 1 2 3 که ما داریم همه همین ها با چوب میروند. خب برای همین اینها در اینجا با ما کمک میرسونند. خب در اینجا هست باز напечатад выделенный фрагмент. مثال اون قسمی که با ما در کار است اما قسم رو ما انتخاب میکنیم و اینجا رو پخش میکنیم. فقط همون قسمی انتخاب شده رو پچت میکنه خلاص. مثال در یک لیست اگزل ما میتونیم 1001 نمود نوشتجات داشته باشه و قسمی علاهیده اونها با ما در کار باشه فقط همون رو انتخاب کرده و چوب میدهیم. خب اینجا از صحیفه ها رو میگم کدام صحیفه ها رو میخواهید چوب کنید به مانند وارد که از کدام صحیفه تا کدام صحیفه را چوب کردن разобрать по копиям جابجا کنیم با طریق کپیه بگیریم نسخه. خب اینجا ориентация است. ориентация книжная альбомная возьмем و книжная мунем. خب چون که میبینید وقتی که در کتابی مانده خیلی معیده تر میشود. ما در اینجا هست ساختاری لیست ها. مثال میگیرم کدام نام لیستی که با ما در کار است اونها را انتخاب میکنم. خب میشود پایدورشته در حالت عادی با A4 ماندگی هستند. обычная поле یعنی میدان عادی. اینجا هست شیراکی اسکی. خب با ذوق تبدیل خودتون میتونن انتخاب کنید. یک قسمتی دیگری پارامتری وپسایت و لیست одну страницу. خب در اینجا مثال ما داریم چند نمونه لیست و وقتی طرز پچت کردن مثال میگیریم اگر سطر و ستونهای ما بسیار باشن از اینها ما میتونیم استفاده بریم. اگر تکو شیده کنیم
фактический размер листа, фактический размер лист ҳамон лист чанд қадаре ки ҳаст, яъне 2 саҳифа мешавад, 3 саҳифа мешавад, 4 саҳифа мешавад. ба худи онҳо табдил дода якто печат мекунад. вақте ки ба мо мондем ба ин ҷо нигоҳ кунед, дар чӣ кардан мегӯяд ки ана ҳамин ними ҳамин худаш як лист мешавад ва боқимондааш листи дуюм мешавад. вақте ки боқимондааш листи дуюм мешавад, ина ана ҳамин қадар ҷоҳо ки мемонад мегӯяд дар листи дуюм чоп мешавад. агар аз ин охирон мо бигем ки ҳамаи онро дар як лист ҷо кун, ҷо мекунад. яъне як лист мекунад, 2 лист не, дар як лист ҳаракат мекунад ҳамаи онро ҷо кунад. камтар барномаи мо мечаспонад. чӣ хел ки менӯед дар як лист ҳамаи онро ҷо кард. хоб боз ҳаст дар ин ҷо мегӯяд ки ҳамаи столбсо, яъне ҳамаи сутунҳоро дар як лист ҷо кардан. мисол сутунҳои мо зиёди бошад, баъзе вақтҳо дар ҳуҷҷатҳо дида мешавад ки онҳо бисёр сутун доранд. дар вақти онҳоро ки мисол мо меояд бисёрии онҳоро мехоҳем дар як лист ҷо кунем, ана ҳамин тугмачаро пахш мекунем, ҳамаи онҳоро дар як лист ҷой мекунад. хоб ки бошад кам кам барнома мечаспонад ва инҳо ҳам ба хайр аст, ҳечи гап не. хоб ана ин қисмати поёнӣ бошад, аналоги ҳамон аст. хоб куҷо рафт? яъне выписать все строки на одной странице. яъне ин бошад аналоги чӣ ин сутун аст, яъне инҷо сутунҳоро дар як лист ҷо мекард, инаш бошад сатрҳоро дар як лист ҷо мекунад. сатрҳое агар бисёр дошта бошем, онҳоро ҳам гирифта дар як саҳифа ҷо мекунад. хоб ки бошад ин буд тарзи печат кардани ҳуҷҷатҳои Excel бо ёрдамии принтер. ана акнун бо шумо дар бораи дарсҳои Excel хайр хуш мекунем. шоду сарбаланд бошед. дар дарсҳои оянда агар хоҳиш дошта бошед, шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед барои фаҳмидани ягон қисми ҳамин барномае ки сарфарои он рафтан душвор аст ё ҳал намудани ягон мисол ҳаст, ба мо муроҷиат кунед. дарси ҷудогона тайёр карда дар ҳамин сомона ба шумо мемонем. хоб ки бошад мо аз пушти тайёр намудани дарсҳои PowerPoint сар мекунем ки қисми иловагӣ, яъне аз 4 дарсе ки гуфта будем дар аввал Word, Excel, PowerPoint ва Access, акнун навбади PowerPoint сар мешавад ки дарсҳои онҳоро ҳам тайёр карда ба шумо пешкаш кардан мегӯем. хоб ки бошад соқу сарбаланд бошед то дарсҳои ояндаи дигар. бо шумо буд чун ҳар вақта анимешник ва дарси Excel.